Assalamu alaikum. Şu кезекте контейнерлерimiz geldi Kırgızстан'a. Bishkek şahrına 2 konteyner, Oş şahrına 1 konteyner. Bir konteynerge 4 unadan жүктөлдү, har bir konteynerге. Koreyadan жүктөлгөндөн кийин Kırgızстан'a 18 күндө Bishkek жана Oş şahrına gelip düştü. Sizler dagы Koreyadan una aldırıp şu ballara kayrılsanızlar bolot, şu logistika kılıp sizlerge alып келип берет Kırgızстан'a чейин. Una издеп жатсаңыздар дагы şu экранда чыгып турган номерлерде байланышып, şu жигиттерге кайрылсаңыздар болот, sizlerge siz каалагандай una табып алып келип беришет. Жана WhatsApp группасын ушу комментарийге жана описанияга калтырып коебуз. Ошол жака өтүп, күнүгө уналарды WhatsApp группасына киргизип турсак, ошол жерден көрүп, өзүңүздөр тандап алсаңыздар болот. Dört una geldi. Şu sizler una zakaz kılalım desеңizdер. Şu ekranda çıkıp turgan номер менен байланышып, балдарга кайрылсаңыздар болот. Кореядан sizlerge logistika кылып Кыргызстанга да алып келип берет. Анан машинадагы өзүңүздөр издеп жатсаңыздар, sizlerge машинада табып беришет. Şu кайрылсаңыздар болот.